may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Manang Flor. Pasensya kan ading ko. Italaan na kaawagak, tabisi akmat iti trabaho. Ay nawaw, okay laang manang. Maawata, taadakat nga rod trabaho. Aywan gayam, nakasarita kunti akin kuko iti dag-agatangem. Anya nga'y timbagana, mabalin nga itad mo kanyak ti contact number na? Siya kunti nakisarita kang kuana para kin ka manang. 500,000 kanuday jay, ngamayat tapatag kan nalawa manang. Si kangarudan ti mangilakad para iti titulo na? Wen manang, siya kun taamok abisi ka dita abroad. Di bale, taadamat ti kunada nga special power of attorney. Alaman nga rod ading ko, agyaman akunay Ayun gayam, awan tawar na di 500,000? Tinawarak, ngam awan kanu manang. Last price kanu daytan. Okay nga rod, ipawit ko ti bayat ti daga, tasi kamot ti makaam mo amang ilakad iti titulo na para kanyak. Siguradum laeng nga awan ti agbalin aparikot, na? Wan manang, awan pagdanagam, tasyak ti makaamu iti amin. Alaam tulaangan ti titulo kanyak numalpas. Okay. No ipawit mo ti pagbayad ko, nayon na matlaangan iti gungunak amanang. Di mo liplipatan, takasapulak mat ti kwarta tapno mailakad ko. Anya di 500,000 amang mangag ko. Ay nawaw, kwarta anya kumapay ngay. Abay a 500,000 ti daw-dawatem. Kat 250,000 laeng kanumat ti panangila ko day ti day adaga. Nakadamagamat at 250,000 laang dayjay. Ti mismo nga akin kuko Asino kumapay? Di mundakdakamatan iti uray asino man, ti maipapan iti day taabanag, Jerry. Na, pagkwartaam ti kabsat mo. Agasum nga ito 250,000 aganan siyam. Adda kwarta ni Manang Floran niya, kabailan na abayadan day ta. Na, di ka makonsensya ti kastangar aramidam? Apay kumaama konsensya, kat kwarta daytan. Di mawat ka lang arudan iti gunggunam? Amom, Jerry, easy money day to yun. Manu abulan nga itrabahwam day ta 250,000 ngay. Numaamuan ti kabsat mo dayta, amangan no gumuran tuken ka. Saan na amaamuan no agulimak ka? Di bali tawan mat ti komunikasyon da iti akin kukwa. Ginatang badgayam ni manang mo Flor ti daga nga ilaklako datene. Wan, uncle. Kahit kumusta nga yan? Nailakad mo ka day, nagitinas ka na mailakad. On process pay laang, uncle. Nasayaat ba't nga raw, no kasta? Maya, tanapanunot ti kabsat mo. Pagpatakdiran na siguro dahi ta iti balay na. Day ta ti Jack amo, uncle. Basta tinakunana kat gumatang ka no. Maya, ti lokasyon dahi adaga. Launay uncle. Aywan gayam. Kaano kagbakasyon ni manang mo diti Pilipinas aya? Inton umay atawan pay siguro, uncle. Right? Nabayag mo't asan ang nagawid. Wen nga road, makumikom ngamin iti trabaho na iyabalasiw taaw. Dayto yun ti daga aginatang mo, Manang Flor. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Naglaing kan nga agpili. Ayun gaya, Manang. Addan di titulo na balay. Alaam tuno kwa. Anya nga minun ti planom iti dayta adaga, Manang? Pagpatak direkto iti balay ko ading ko. Ada budget mo, Manang? Ada ngam na yunak pay. Ada pay nga rod planom nga agsubli iti abroad. Kapilitan
Uray jak kayat, no choice. Manulaang mat nga iti sweldo dito'y Pinas. Kurang day di apagbiagak, uray singgulak. Iti kinangina ti magatgatang ita, kat talaga akurang ti minimum wage dito'y lugar tayo, manang. Iso amay mayatlat ta ti agabroad. Masapul laang nga aganos da tao. Baga anak tuman no agpatakder ka iti balay. Tasyak tuman ti makaam mo, manang. Nakaumay ka mat, manang. Pudno ka di tinadamag ko, Berta. Ay nawaw, anya tinadamag mo, manang? 250 kanuma laang ti panangila ko da iti daydi adaga. Ah, ay kwa, manang. Asino tinakadamagam? Di mon saludsudan no asino. Basta da nang idanon kanya. Ti kayat ko amaamuan ita. Ket nupudno tinadamag ko. Uwan, manang. Agasem man dayta. Siyempre, narigat mo ti makisarsarita, kan mangilakad iti papeles. Di mat nang tedak pay iti gunggunam. Uwan, ngam kurang dayjay, manang. Ay unay kan. Uray siyak akabsat mo. Ulbudang pa yan. Mabalin mat nga ibagam itinasaya at kanyak. No kayat mo anayunak ti gunggunam. Dakdakkel pay kit din tiganan siyam. Ngam tigatad ti daga aginatang ko. Naa, no dakkel unay kang kadi, si kalata ko man tinangilakad kan nakisarsarita. Apay, nalakaayamat ti trabaho akas jay. Anya? Anya di nadamag ko nga da diyo nagkinaawatan iti kabsat mo. Kasanumat ngamin, Uncle. 250,000 lang gayam ti bayad ti daga. Ngam 500,000 ti siningir na kanya. Ay nawaw, agasem mo ita 250,000 na diferensya na. Day tangarod, Uncle. Sa bali pa'y manan ti dinawat na agungguna na kanu. Di dubli-dublay. Ha? Anyan ti kastagalan ti kabsat. Saan mo't adakas no dumawat iti gunggunana? Nga mo saan kumamot asubra? Ay, day tangarod, Uncle. Namimpinsan anapukaw ti panagtalag ko iti kasdyeng inaramid na kanyak. Agasam ngay day jay, naaramid na tinagulbud kanyak para laang iti kwarta. Awan ka di timpakita na resibo kang ka. Awan, Uncle. Titulo laang tinted na kanyak. Siyakmat, gaputa kabsat ko jay tao, nagtalaka kenkwana. Jak impagarup agun-gundawayan nakmat gayamun. Day tatirigat na nurupat kwarta ti may sa tao. Iso nga inton agpaarami dak iti balay ko, da kayon tulaangan ti pangitalkak iti amin, Uncle. Ay, abangan no da maibagat ti kabsat mo. Tinapatag ket adda papanan ti kwartak, Uncle. Narigatan, amangan nukupitan naktumanen. Nagsublin ni Manang Florida abroad. Gamsan kayo pa ang nagpinakawan. Awan na sakit abakrang ko lakay. Ay nawaw, si kalangaruden tada basol na. Anya nga ro ti maaramida, kat awan kanu nga ro dun pa nagtalak na kanyak. Wana, tadakkel unay matiganan siyam iti daga ginatang na. Pagyamanam tasanda ka siningir. Sa bali pa'y manintinted na agungguram. Naa, Awanin, agraman balay nga ipatakder na, ni Uncle Lucas kanu ti pangitalkanan. okay lang kanya. Di bali tadakkel mo tinaganan siyak iti daga aginatang na. Awan konsensya mo't, kabsat mo day jay, ngam kastapay lang mo taramidam kan kuana. Saan taman nga minin apagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag? Nalpasan dayta, iso nga ag-move on tayo matan. Dakkel mo gayam ti balay nga impatakder daydi a floor. Wan, kanakan. Isulti ng pili iti disenyo. Mano ti budget na ditangay. Dakkel mo ta. Napadan ti manu aribo. Damo gayam kwarta na ka. Sakitin na launay ti 250,000 aganan siyak iti daga aginatang na. Saan lang ngamin akwarta ti saritaan dita, nakong. Agraman pa nagtalag ti kapsat mo kang kakit natadaalan. 500,000 kanuman ngamin ti imbaga mapriso ti daga. May mayat no tilangan gungunam timpanayon mo. Nukas ta ti inaramid ko, umanugot nga ta. Nayunan na nga ta. Man nakaawat ba ni manang mo, Flor? San nga imot dayjay? Basta di ka ngamin aglablabos
Nagawid gaya man ni Manang Florberta bakit? Hindi pa'y kalman ah. Aya, Wan, sa anak laan na pan ijebalay na ta masadutak. Agpapaskan ki di kanupay inton Lunes. ay kat mapantayo Kasadot ko ti mapan. Adaman ti tricycle, saan tayo ang magmagna? Ay, makitan tuman. Ammom asikati nagkamali. Iso asaan kaya nagkinaawatan iti. Kat ita, sika nga rod tagpakumbaba. Sika ti agpasensya keng kuana. Anya? Alangan mo nga iso tagpasensya keng ka. Kat iso ti binikti, ma'am. Amo ka di da Berta nga agpapasken ka ita, Flor, kanakan. Wen, Uncle, naibagak mo't kadakwada. Nasayaan mo, no kasta. Tapno awan may bagbagada. Wen, Uncle, uray kas JT inaramid na kanyak ide, imbitado dalat na. Talaga nasaya at ti panagpuspusom kanakan. Iso ang mabimbindisyonan ka. Siyempre mo't Uncle. Ha? Ne? Simbang puton ti baboy. Panawan ka pa dito, tumulong ak iti maramid. Sige lang, Uncle, tailepas ko man mo't yar aramida ditoy. Ayun gayam, daan ti mayat ngay, makaumay da. Wan, makaumay da. Ngaminton madamdama, tanasapa kanupay. Nasayaan mo't na nakaumay kayo, Nana Selma. Ay, wen, balasang kaw. Maya, tapno malanitan man magtibibig kaw. Ayun, anana. Adain supot ko akar ni Ijay para kada kayo. Nay, apay ngay anang isupot ka pay lang, kat nanganak nga rudan. Wen ata sobramot, Nana. Ayun gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Asaanan ada kayo ti caretaker da amor. Saanan, balasang kaw. Saan da ngaminan akasapulan ti caretaker, taagawidan ni nanang da. Di awanan pag naadan nyo, Nana. Nagsubli akon iti kalapaw da milay. Awan mo't ngamin pagpilyak, balasang kaw. Sakit awan kuryente, Ijay. No kayat nyo, agnaad kayo laangan dito balay ko. Ha? Agdalos, agsibog iti mula ken aglabalaang ti aramiden nyo, Nana. Di kay madanagan tamang tedak iti sweldo yo. Saan kan ngagsubli di abroad? Aya, Saan pa'y, Nana? Aginanaak pa'y iti makatawan. No manugot kayo, di da kayon to ti pagbalinag a caretaker no agsubli ak manen ijay abroad. ay wen Kayat ko launay dayta, balasang kaw. Naka-abroad laang kunamlan asino matan. Ni Flor ka di manen? Mabusurak launa itinamuak lakay. Ay nawaw, anya tinamuam aya. Day Jackie din abakat silma ti pinagnaad na iti balay na. Idi pa'y mo't napalabas alawas day tabakit. Ni Nana Silma kano ti babaunin na ijay. Mabalin mo't ada tayo laang ti alaan na ababaunan na. Oho, patsyek mo'y tamayat ka. Si kapay laang anariri. Amangan nuinton madamdamag at apaang pa'y ti kapsat mo. Agsubli ak manen ijay abroad, Nana. Da kayo ti pangitalkak iti balay ko, ah? Awan mo't ngaminan dagiti dadakkel may. Ay wen balasang kaw. Okay laang kanyak dayta. Ngam kasano nga ta maitad ko ti sweldo yo. Numabalen, ipawit mo laangan kaniberta akabsat mo, taitad na kanyak. Ay nawaw, saan amabalin, Nana? Amangan no kagudwalaang ti itad na kada kayo. Ha? Awan pa nagtalik ko iti daydi akabsat ko. Nang runa no kwarta kinsan ni ko ti saritaan, Nana. Ne, taapay mo't ngay. Una, tanapanagnagak asaan ang mapagtalkan daydi a tao. Ni Uncle Lucas latan ti pangipaw itak, Nana. Isuntulaangan ti mangtad kada kayo. Naimbag daydi tadi na paginteresan ti kwarta asaan aparakan kwa na. Nagflightan ni Flor, nga madalatam day di abakat silma iji balay na uncle. Wan ata ni Silma ti caretaker na ita. Ay na wow, day di abakat ti inala nakas caretaker na. Wan, kanakan. Iso kano ti swelduan na. Naglukon day di atao, addaak nga rod akabsat na. Ni Silma mo ti kahit na swelduan. Makita yu day nga ugali ti kapsat ko, uncle.
No da kami ti inala na, dinasaya at kuma. Isupay mo't apagtrabahuan may. Anya nga ron ti maramidam. No sana si kati kayat na kagbali na caretaker. Saan mo't ababalin nga ipilit mo ti kayat mo. Kan may isa, dinadaal mo nga minang, ti panagtalik na kin ka. Iswakas ta. Naimbag abigat yaw. Si kagayam ti caretaker ti kabsat ko. Noon niya nga tamat ti impakpakan mo iti dayja a floor ah. Apay adakkel ti panagtalak na kang ka. Kat saan da kamat akap-kapin ano? No may papan iti dayta abanag, tila ang kabsat mo ti makasumbat. Saan kumamot asyak ti umay mo apapaan? No apay ngamin adi kamat pumanaw ah. Manot it-ited na sweldom aya. Tila angan kabsat mo ti kasarita ang balasang ko. Ada Diyos yu ditoy. Ay, adapay mo't balasang ko. Dinak man awawagan iti balasang ko. Madam ko namat kanyak ah. Nalipatam samat asyak ti kabsat ti bus mo. Ha? Ay, uwan, madam. No kasta nga rod, itimplaan nak iti Diyos ko. Taagbuya akman iti dakkel at TV ti kabsat ko. Siyak payla ang ti pagsirbyam, iti kasta kat saan asayang ti ipapasweldo na kang ka. Uwan, madam. Kasta ah, aramidem ti ibagbagak, iti kasta awan rooms wa aparikot. Ay nawaw. Kung naklakit din o sino ti bisita ni Selma ang nakapigpig sa ti sa una. Si Kamagayang Berta. Anya ti aramidem nyo dito, uncle? Awan mo't kidya eh. Mas dawak lang no sino dyan nakapigpig sa ti sa una. Si Kamagayang kanakan. Adda parikot, uncle? Feeling dun niya ka dito yung balay ti kabsat mo. No kaya tiyo, di agpatimpla kayo mat iti Diyos yu kininana Silma. Saran. Sana da ito tigagarak dito. Asino nga raw? Ni Nana Selma. Saan? Kaya't kula amamuan no sino ti bisita na pigsa ti sa una. Nay, adda kamot gayam, Sir Lucas. Agmerienda kayo pa'y ah. Ay, saanan Selma? Dimbagasak laang, tadagayam ti kanakak dito. Sige, agpakadak maglangan, tadalakan ko ita. Naggap-gap po mo, imbatimpay dagiti anak mo dito'y balay. Di bali ata mo damot ti aramiden da dito eh. Naggap po mo ngamin aya. Iti mansyon ti kapsat ko. Anya? Kas jay gayam tirik na, no pagsirsirbiyan da ka ti mako na ababa unan. No kasta? Napan ka ijay, tapno ag-feeling dun niya. Impadas ko laang matatap no amok no anya tirik nana. Agraraman gagit di ah. Amom lang arudan ala sakit tinagam ti kabsat mo ken kang aging gayta. Napan ka pa ilahang ija balay na. Di bali tadyos laang mati ininom ko. Awan mati nakaw ko ijay. Oray pa ay. Anyan tulaang ti panunutan ti kabsat mo. No maamuan na anapan ka manen ijay. Anya ti masapul mo, kanakan floor. Da kayo ti inawagak, uncle. Ta saan nga agpudno ni Nana Selma kanya? Anya ti saan na nga ipudnaw kanakan. Pudno ka diti itetex dagiti ka aruba, amapmapan ni Berta ije balay, ken apapaan na kanupay ti caretaker ko, uncle. Mabain lang siguro ni Silma amang ibagakan ka kanakan. Kayat ka di asawon dayta, apudno ti indanon ti ka aruba, uncle. Wan, kanakan. Pudno launay. Namin ano ang nakitak ti kabsat mo ijay. Feeling dun niya. Iso ti pagsirserbian ni Silma no na duma. Ay na, talaga mo't dayday ah. Apapaan na lang arudan ni Nana Selma. Ti kayat na, pagserbyan da pa'y gayam. Awagam ti kabsat mo, tabagbagaam kanakan. Ipalawag mo kan kuana, no apay asaan nga iso tinagitalkam iti balay mo. Iti kasta, amuna ti pagluglugaran na. Ay nawaw, nagipulong day di abakat Selma kang ka? Dagiti kaarubak tinangidanon kanya. Pangaasim di mo apapaan je bakit? Ad-adda pa atalkam day di abakat, ngam siyak amis mo akapsat mo manang. Gaputa amok ang mapagtalkan ni Nana Selma. Saan akasken ka analaka amasulisog? Anya? Naimbag ni Nana Selma ta sa anak alukwan. Sa anak agundawayan. Adda kang kadayta, ngam no adda mapasamak iti balay mo, awan bibiyang midita. Nabayagan a caretaker da amor ni Nana Selma. Iso nga amuklatan ang mapagtalkan da di tao.
Saan akas iti daduma dita, nga uray kabagyan na kat gundawayan na lapta. Naa, Basta kas jay irespetom no anya ti desisyon ko. Kundi mo riribukan ni Nana Selma. Di ka matlangan mapmapan ijay balay, tawan karbangam ijay. Nalawag ka de, ha? diwan laang, pagan anok kumamat day tabalay ngay. Bay! Kunamlan asino nga agsasao. Agbain ka mat angamin. Awan makagapot ap numapan kay jay. No saan asika ti kayat ti kabsat mo nga alaen kas caretaker na. Irespetom ti desisyon na. Masaya nga anak nga road itid na asweldo ni Bakat Silma. Awanan maaramidam. Tasikamat lang tinang dadali ti panagtalagnagan ka. Mabutang lakit din kung dawaya manen. Iso aday jay. Agan anad mutten ti kabsat mo. Ay, nawaw! Laglagi pan tayo kumaakanayon at ipananggundaway itipada tayo a tao kat saan amang ipaay iti bendisyon. No dikat isu ti pagtaudan wenno pangrugyan ti riri ken saan a pakikinaawatan ti maysa a pamilya. Isu asakbay amala daw ti amin, aramiden tayo kuma ti rumbang. Di tay nga rod manggundaway, tapno saan amapukaw ti ipapaayda a panagtalek kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.